Pored toga što žena naravno treba da izgleda lepo, da se na njoj vidi i ta sigurnost i luksuz i njena ličnost, tek je onda ono čime ona čarava zapravo publiku i one koji su to u prilici da vide. Da, radite sa njima. Šta vam kažu? Što ja njima kažem, što oni meni kažu. Oni vama šta kažu. Dobro, hoćete da nam otkrijete u čemu je tajna dobre fotografije? Šta bi svako od nas mogao negde, koji ima talenta i to mu je hobi, želi da se bavi time, mogao da učini po vama? Ima neke tajne male koje možete da nam otkrijete? Ja mislim da je jedino što je najvažnije da je čovjek iskren sam sa sobom, da može da ukapira zašto radi određene slike, šta u stvari on želi, da svoje emocije i svoje osjećanja da ih ne krije, nego već da ih prikaže u tim slikama. To zahteva u stvari puno i onda naročito ako to može da se uradi sa... A sada sa Brodveja vraćamo se ovde u Srbiju i nama je zadovoljstvo zaista dok stari zanati izumiri da vam predstavimo jedinu ompančarku u Srbiji koja sve ručno radi sama, znači od samog dizajna svega ovoga što ona radi pa do izrade kompletne. Mirna Rackov sa nama, dobro nam da opanke i cipele i ove čizme interesantne i dobre. Pa zato što se nisam bazirala samo na par modela koju većina opančara radi. Većinom se proizvode 5-6 vrsta opanaka koje su onako najtraženiji jer se pokriva najviše igara. Ja sam se bazirala najviše na opanke iz... Pravoslavlje ima mnogo naše braće i sestara Rusa koji su nam obogatili blagoslov iz Göteborga. Hvala vam proto na ovom javljanju. Mi naravno verujemo da će biti onako baš kako ste i planirali. A mi se sada vraćamo ovde u Beograd i predlažemo da upoznate jednu veoma zanimljivu ličnost. 80-ih godina su ga sretali po ulicama Beograda. Dugo je već u Londonu. Zovu ga Dr. Spira. Evo ko je on.